Genesis bung ni chang kwa hian heti hian kan hmua le tengin pathian in thing mit la tak le mi tin reng a chautira nun na thing po hwan lai taka chuan a chautir boka a chhia le a cha sha thing po ati chu wang chuan in eden wana khan alai taka khanin thing pani alo chautlat mai ni ti chuan heta a chhia le a cha sha thing ra eilo top turamin ti kan lo eta ka wang hian bung thum chang som ni le pani kan en le chuanin ngai te mi hring chu a chhia le a tha sha in keimani ang lo ni ta tuna chuan akuta banin nun na thing ra chu lova in kumkhwai na nung da ange ti ti chuan min not chwa thu kan muta ni ta hian pathian in min siam laia siam tel lo mani in pathian du na ril ru engkim mani du ti du na ril ru kan lo nei ta a ti chuan chu nge chu swalman thina ati awangin leli swa Christian kan tan kan nun le theinan pathin lunglama thi to kha milem kan lo ni to na taka kha ron ti chia aron ne in swal na tho kha kalvaria athi sen hlan na manga pathin lunga boka thiam chantir na min ron siam sak le tak nu hian thupwana kan mule ta a ngai te kalokal thwai do ne aron ti chia a chang som pali bung som ni pani a hian nun na thing chunga chuan thu an nei theina tur le kongka chuan khwa an lu theina tura in su fai te chu an enga thole aron ti chia ta a ti chuan helaya nun na thing Krista ataka changa van ram kai nun nei le tur ero chuan mani in phatsana lali swa Krista thi senrin na manga in phatsan tu mani chak na ti cho phal tu kan ni alo nga ya ama minga wanga twara ama minga wanga mani she ompoi salawa lali swa Krista nungzui tura voina chuan ko kan lo ni le ta chumi pi a chuan thole Krista nun nge nun na thing chunga nge chuan thu nei thein lalpan min lo siam le donani ti kha pathian thui min ko moni lalpan a thu kan zatan mal som ra se amen